салом ба дӯстдорони варзиш. ҳафтаи гузаштаи олами варзиш то ҳадде пурсарусадо буд ки ногуфтанӣ. имрӯз чанд то беҳтарин ва муҳимтарини онро бароятон расонаӣ мекунам. шурӯъ мекунем. дар дунёи варзиш воқеан ҳафтаи қабл мавзӯъҳои зиёде буд ки дар ин нашр тасмим гирифтем кӯтоҳ хабарҳои зиёдтар бароятон диҳем. Даниил Медведев ва Карлос Алкарас пайҳам соли дуюм дар финали мусобиқаи ATP 1000 ё худ Индиан Уэлс рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд ва айнан тарихи поринаро такрор карданд. Карлос Алкарас ҳамагӣ дар 2 сет кори Хирсов ё худ Медведевро бо ҳисоби 6-1 ва 7-6 ҳал кард. гап сари он аст ки соли гузашта ҳам теннисбозон дар ҳамин финал рӯбарӯи ҳам қарор гирифта буданд ва Карлос Алкарас Медведевро дар 2 сет мағлуб карда чемпиони мусобиқа шуда буд. Атлетико мисле ки дар бозӣ бо Интер тамоми нерӯи худро масраф кард ва дар бозӣ муқобили Барселона мадори роҳ гаштан надоштанд. Каталониё хеле сода дастаи Симеонеро бо ҳисоби 3-0 мағлуб карданд ва ба мавқеи дуюми ҷадвали Ла Лига баромаданд ки фосилаи имтиёз миёни Реали садрнишин ва Барселона ба 8 хол баробар шуд. аҷибии кор ин аст ки голи аввали дастаи Барсаро ба дарвозаи мадридиҳо Жоао Феликси маҳз аз Атлетико ба иҷора рафта ба самар расониду онро хуб истиқбол гирифт. баъди баргашт ҳатман дар Атлетико ҳукми қатлаш медиҳанд. Килиан Мбаппе дар бозии даври 26-уми чемпионати Фаронса ба дарвозаи дастаи Монпеле 3 гол зад ва хетрики навбатии худро дар арсаи футбол истиқбол гирифт. дар ин баробар футболбози мазкур як паси голӣ ҳам анҷом дод ки дар умум дастаи ПСЖ Монпелеро бо ҳисоби бузурги 6-2 мағлуб кард. ҳоло Мбаппе дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионат бо 24 гол дар мавқеи аввал меистад. ана акнун Реал аниқ Мбапперо ин тобистон меорад. бесарусомонии навбатӣ дар футболи Туркия. дастаи Фенербахче дар сафар тими Трабзонспорро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард ва голи ғалабаоварро дар дақиқаҳои охир Миши Батшуаӣ ба самар расонид. ба мухлисони Трабзонспор оне ки дастаашон шикаст хӯрд писанд наёмад ва баъди бозӣ вориди майдон шуданду ҷангу муштбардории калонеро бо футболбозони Фенербахче ба роҳ монданд. мушту пойзаниидаҳшат ба ислоҳ вертушкаи Батшуаӣ ва хуншор шудани сару рӯи ҷанговарони ҳарду тараф ки ба тамошо филми машҳури Спартакро ба ёд меорад. аниқ ба дастаҳои туркӣ қоидаҳои футболро нодуруст дарс доданд. билохира ҳам дар ҳисоби бозӣ ва ҳам дар ҷанги тамватан футболбозони Фенербахче дастболо шуданд. бозии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Ливерпул аз пурсарусадотарин рақобатҳои шаби гузашта буд. ин бозиро ҳатто сертамошобинтарин бозии чанд вақти охир гуфтанд. пуршиддат, пуреҳсос ва пур аз моҷаро. мегӯянд 100 сол шуд Ливерпул Манчестер Юнайтедро дар Олд Траффорд шикаст дода наметавонад. камбеки Манчестер Юнайтед дар дақиқаҳои охири бозӣ ва голи ғалабаовари Диало дар охирин сонияи экстра тайм ва дарҳол корти сурх гирифтани ӯ баъди истиқболи гол аз пуреҳсостарин лаҳзаҳои бозӣ буданд ки Манчестер ба марҳилаи ниманиҳоии мусобиқаи ҷоми Англия роҳ ёфт. ҳисоби бозӣ 4-3 ба фоидаи девҳои сурх шуд ва Ливерпул аз идомаи мусобиқа берун гардид ки дигар ин мавсим Гвардиола ва Юрген Клоп расман рӯбарӯи ҳам қарор намегиранд. дастаи Алмерия бо шӯхӣ гӯем то ҳадде дастаи пурқувват аст ки дар 29 даври чемпионати Испания аввалин маротиба ғалабаи худро ба қайд гирифт. онҳо шаби гузашта дастаи Лас Палмасро бо ҳисоби 1-0 шикаст доданд. дар ҳамин 29 давр онҳо 10 маротиба мусовӣ ва инак як ғалабаву боқимонда дар тамоми рақобатҳо шикаст хӯрданд ва ҳоло бо 13 имтиёз дар мавқеи охирини ҷадвал қарор доранд. аҷибии кор дар ин аст ки онҳо соли гузашта аввалин дастае дар таърих шуданд ки дар 28 бозии аввали чемпионат ягон ғалаба надоштанд ва имсол аввалин дастае дар таърихи чемпионат шуданд ки дар 29 бозӣ аввалин ғолибияти худро ба даст оварданд. Байер Ливеркузени Хаби Алонсо боз ғалаба кард. дигар ба пирӯзиҳои пайҳами бачаҳои Алонсо удат кардем. ин навбат рақобати ин даста бо тими Фрайбург сурат гирифт ва футболбозони Байер бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд.
پاتریک شی در دو بازی اخیر الک سیوم گل خود را به هدف میرساند و دسته بایر با 70 امتیاز در صدر جدول باقی میماند. باوری از دسته آلونسو 10 امتیاز کم دارد و شانس چمپیون شدنش دور به دور کم شدن میگیرد. به نظر چنین میرسد که خابی آلونسو امسال در عرصه فوتبال رکورد بزرگی را به میراث میگذارد. دسته دیگری راه یافته به مرحله نیم نهایی جام انگلیا این چلسی لندن میباشد که یک رقابت شدید نابخشودنی را مقابل لستر سیتی برا ماندند. لستر وردی در چمپیونشیپ هم که باشد به دسته‌های پرمیر لیگ انگلیا به قول گردن نمی‌دهد. دسته چلسی در رفت رقابت همین خیلی به لستر فشار آورد که دیگر فوتبالبازان لستر راه خود را گم کردند. اما فشار دسته لستر نیز بد نبود. حتی در یک فرصت نیمه‌نهایی‌گر این دسته دیساسی به دروازه دسته خودشان گل زد. بالاخره شاگردان ماوریتسیو پاچتینو با حساب 4-2 دسته لستر را شکست دادند و با مرحله نیم نهایی جام انگلیا رفتند. هر کسی رو باری کار آفریدن و هر مکانی رو باری چیزی اثبات میکنیم. در نیدرلند گل‌های میرویند که در جهان نیست. فرانسه عطرهای تکرار نشونده دارد. برزیل فوتبال باز استحصال میکند. روس‌ها در ورزش‌های روی یخ و رقص هماهنگی در آب همتا ندارند و گرجستان را در عرصه ورزش رگبی یگان دسته پیدا نمی‌شود که من کرده تواند. چمپیونات اروپا اید بر رگبی روز گذشته خاتمه یافت و گرجی‌ها با شکست دادن منتخب پرتغال در فینال با حساب 36-10 چمپیون مسابقه گردیدند. این هفتمین چمپیونی پیهم گرجستان در چمپیونات اروپا و 16مین مرتبه قهرمانی در تاریخ مسابقه میباشد که این رکورد جهانی به حساب میرود. انا برای چی توپ رگبی به خربوزه شیرین گرجستانی شباهت دارد؟ آنها توپ نیابند با خربوزه بازی میکنند. یک اعلام به کل مخلصان دسته ریال مادرید. اینک برای شما کانال مخصوص در اینستاگرام با زبان تاجیکی فعال گردید که همه روزه خبرهای اطراف دسته شاهانه را فوراً به شما از همه پیش میرسانند. حالا من سیلکه کانال ریال تیجی رو در جای کامنتر میگذارم و مخلصان ریال و هر کس بازی‌های دسته شاهانه را دوست می‌دارد در آمده ابونه شود. مخلصان ریال با پیش.